Kua whakai te tama no tūrangi te kauma ono ngā tau, ki te whakapai e ki ana, nāna tētahi tūruhi e 5 tau noiho te pakeke i Pāwhera, i te wāhi hōpuni o tūrangi. He ai ki ngā māngai o te ture, he nui rawa tēnei take mo te kōti taiohi i naia nei, nō reira ka haria ki te kōti pakeke. Kei ara paira tāwhai ngā whakamārama o te wā. Kāre tonu e tāia te whakaatu i tōna kanohi, enari koinei te tama i tūkino i te kōtiro 5 tau noa te pakeke. I think it started with the young boy. He has always wanted to accept responsibility for what he's done. And he and his family both recognise the enormity of it all. Koinei te wāhi i tūkino hia te tūruhi e te tama nei. I āia e kauhauana ki tētahi tauwhiro, kāre āia i whakahē kia whakawā āia ki roto i te kōti ārohe. Koira hoki tā te kai whakawā o te kōti taiohi. Ko tāna nā te kaharawa o te tūkino me pakeke tonu te whakawā i āia. Very upset, and he still is. Kua rongo te ture mo tētahi reta kua tuhia i te kaihara, anō nei kua hoa turia hoki ki nā pākeke o te kōtiro. He whakapāhā tonu ki te kōtiro. They just want to do the right thing. Kei te rata tonu te hapori whānui. I think the family need to have closure. He just has to pay the consequences. It was shocking. Yeah. But I think congratulations go to all of those people, the residents in Tūrangi, and to the detectives who worked tirelessly right throughout Christmas on this very, very sad case. Ka muna tonu tainoa ki tōna whakawātana hei te rua te kaumā toru o te marama e tū mai nei ki rotorua. Rā paere tāwhai te karere.